već neko vreme unazad na različite načine aktualni režim u Prištini pokušava da što kroz blokadu rada lokalne samouprave, što kroz ovakve i slične akcije prosto onemogući život građanima opštine Štrpce i ja čvrsto verujem da postoje mehanizmi koje međunarodna zajednica može da iskoristi i da zaustavi ovakve i slične akcije. I zato želim da još jednom pozovem međunarodnu zajednicu da reaguje, da stane na put ovakvim procesima i daću jednu prostu paralelu. Kako je moguće da na severu Kosova i Metohije, u Severnoj Mitrovici, recimo, Skupština treba da donese odluku o korišćenju nekih objekata koji su nedavno zauzeti i uzurpirani od strane režima u Prištini, kako je moguće da se onda čeka saglasnost Skupštine opštine Severna Mitrovica da dozvoli da neko tamo koristi neke objekte, a u ovom slučaju neko u potpunosti ignoriše stav lokalne samouprave. Ovo je vrlo važno i kažem, na ovu i na sve druge teme ćemo govoriti na vanrednoj sednici Skupštine i izneti sve činjenice kako u pismenoj formi, tako i na drugačiji način, sve sa ciljem sprečavanja sprovođenja jedne ovakve nakaradne odluke koja je protiv interesa građana opštine Štrpce.